Andogo ndijo najya ngo nibanyetayo Sam omukazi wanje akagirenda yargamu konkata kagarukaga kugirenda ndijo kandi yaheza obwire burkwingana amezi 2 atari kuza mu micwe. Obutaza omu micwe nikibasa kubaho omuntu yaba inenda kuko inenda system ekuretaho okuza omu micwe hateje bashanka yakingwaho ndera amagara g'omukyara gatandika kureberera enda ubwo omukyara we nabasa kuba inenda konkota kachimanyire nija kukimanya waheza kuchebeza pregnancy test eyiba kucheberera mu nkali ni test eyanguhi hariho abantu bingi bakubasa kugikora nobasa kugura ka test strip mu maduka konkani twenda ochebeza mu irwarro ahiba kubika ebyo kuchebeza kurungi ebitwesiga akuyihoko mu maduka ntubasa kutakesiga munonga ko kwijo mu irwarro tugaruka tukuchebera. Abakyara bamwe nabasa kugitweta hormonal imbalance okushanga hormone zo mu birugwe mbwene zitari mu buteka icyo nikibasa kuretwaho ebintu bingi harimo na stress ko kugira stress nindebe icyo kikatandika umukwi 11 tinkumanya omukyara we nashoma ibyo basizo niye bizamu abantu amwe kuba bari mu bizamu bagira za stress emicwebura bera rikirira mushana tugizirenda kandi obwe batajini ebyo nanubandi byendo mushaka kuchebere naija kumanyise kiruho rero a planning niwe okwaraze kukwera bagaruka wagira ngo mucyara nakira kurugwa mwenda kandi hine ndogwe kurugamo tubase kumanya cyagihamo hino gwe kurugamo ushanga tutakukimanya konka hine binde bitukuchebera buri mucyaro kuba narugwa mwenda twenda tumanye blood group yene aroza blood group ezakubasa kugira akaiba kuzasigo mushagama rero wagaruka wagirenda ebasa kurugamo so twenda tukuchebera blood group hariho abacyara okushanga bine omunagwanye nenda gutine mani kugira ngo yagirende kenda kura mu mezi 5 ke kutandika kuremera oburemezi buyegura omunagwanye nenda erekura omwana enderagara so bivyona nibyo byendo kucheberwa rero twareba twakubasa kugira ki okujanja hariho ebintu bingi ebyakubasa okucherereza omukyara kugirenda infertility hariho ebikubasa kuruga omushaija ine bikubasa kuruga omukyara ebyo byona nitubichebera tumanye kizibu kiringaye konko omukyara ogwe kirebeka hariho ka delay kache omukuza kugira ngo omukyara aremerwe kugirenda naba aherezo mwaka akugeza kugirenda akutura no mushaija bakuvugana emirundi eri yahiguru yena buri wiki bakamara amezi 12 omwaka oruzaro kuri kubura anoto kugira ngo omukyara yaremwa kugirenda rero tubona kutandika ibyo kumuchebero mu irwarro nkirebeka omukyara wa Yesamu ekizibu cye no butazo omicwe amezi 2 cyakubasa kuba kiretwa ngo inenda kandi ekizibu cye tikiri okuremwa kugirenda ahubwo kugira ngo nazigirane zirugamo so natekwa kwija tukamuchebera tukareba kutwakubasa kumuhoera ebyamagara ninye Caroline kuruga kizindishaka nyinenda y'amezi 6 konka nindwari cyata munonga najya ngo nikiretwaho ki kandi ombazi gwacyo nuguha ecyata n'ekintu ekikugira kuteganisa abakyara bakuba binenda kandi ekintu kiretwaho empinduka kubaho omu magara gitu twaba twinenda ntumanya ngo omuntu kwa kurya ebyo kurya bishuma bizo munda omukishanja haze ekishanja kine sphincter ne valve controlling ebikutahamu kandi kubikuheza kuzamu kikingaho kongo bumwe abacyara kuba kugirenda amanyamagara gabo gahindukaho meza 5-6 size yongera kandi nebyende bimwe byeyongera empinduke kubaho
sphincter ejo ningashi valve ejo econtrolling ebikutahamu naye burwa amani so omushanga acid ekuberyo mu rushanja egaruke temba ko shanko wa belching nibageta ki okuturombi ko kuturombi hati gurugo mu rushanja kuri rwijana acid temba omumiro ohurire kibakwete cyata ekyo nikiretwa enda kandi abamwe nikira kubaho enda yabe kirinto mezi nkabiri shanga nibatanaka munonga ekyo kikuretwa acid nyingi mu ibondomo so ekitukora abakyara nibantu betenga okuceberwa twashanga ekyo kiri ekizibu ntuja kubaho emibazi yokukyendeza acid omu rushansha naye woturombi guba gutaramu acid nyingi rero ogumwe n'obusinge ekyo nikikorwa buri mushaho nabasa kukikora emibazi ziriho eine categories nyingi nitukuselectingira okuyambaje nigwe tukuha kandi ekintu ekikutambwa buri mushaho wena kandi ognabuza ngu nicyo kiri kureteraho ebironda byo muri nyinenda yajya ngo nomwita Miriam aine emyaka 29 ebironda byo muri nyinenda nibikira kuretwaho ningasho kushanga byino abantu abakubasa kuba bine kukira munongo burire bwa kansa ya muno gwa nyinenda ibyo nibyo bironda biri common n'abakubasa kugira ebironda ibitari bya kansa konkati nuko kuza kukimanya ngo kironda cye kinyene cyaretwa uburiro bwa bacteria ninga cyaretwa kansa so buri mucyara wena oyine myaka yahiguru ya 25 ninga owazireho ayino kwikirira omushaho okechebeza omushaho akachebera omunwa gwanye nenda gwawe obaguru mukansa obaterumo rero ekyo nikije kuyamba okureka kwirarikirira ahave ebironda byanye nenda ebimwe nibasa kuba nibijwa kukira munonga kuba noterana abakuba bina bakundwa mweza kuterana urebeshagamo ekyo nkimanyisa ngo kuterana batoneka omunwa gwanye nenda gwajo ekya kabiri nobasa kugira okushasha omunda ento nobasa kugira okushasha omugongo ninga kuretwayo omucweke by'ekihama amaizi agatari ga burije gabasa kuba gari mingi gahindwire rangi ninga gakunuka kubi ebyo byona noza kubitwarira omushaho naija kukucebera nakomubazi nakucebera kansa noguma n'amagara marungi kwakuba nibo wataho TV yawe erizoba omushaho Dr. Godfrey Mjenyi ari natugarikiramu ebibuzo ebirikwata aha bakyara twaza kwirukanga tsomuka humura kandi mu kake munonga ntaragaho ndirahukayo